Mwaramutse neza nshuti banyeshuri, ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi tugiye gukomeza n'abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Tugiye gukomeza isomo ryacu ry'Ikinyarwanda. Ariko mbere ya byose mbanje kubibutsa kwirinda coronavirus. Murabona yuko nambaye agapfukamunwa neza ku munwa ndetse no ku mazuru ku buryo kampiriye neza. Aho muri hose ndabibutsa yuko namwe mwakwibuka kwirinda coronavirus kuko irica kandi ni mbi cyane. Ikindi aho uri ujye wibuka gushyiramo metero igihe uri mu bantu benshi kugira ngo utaza kugira uwo wanduza cyangwa nawe akakwanduza. Mukomeze kandi gukurikiza aya mabwiriza yose tugezwaho na Minisiteri y'Ubuzima. Dukomeze n'isomo ryacu ry'uno munsi, ariko mbere yuko dukomeza n'isomo rya none ndifuza yuko mwabanza mukanyibutsa isomo twize ubushize. Hari uwabasha kunyibutsa isomo twishe ubushize? Mbahaye akanya k'amasegonda 10 ngo mutekereze mwibuke isomo twize ubushize. Aha, yego. Ubushize twese twize isomo ry'ubwoko bw'amagambo. Twize ubwoko bw'amagambo. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye gukomeza n'iri somo ryacu nk'uko murireba ahangaha. Ninde wadufasha tukabasha gusoma aya magambo ari ahangaha? Reka twese icyarimwe tubashe gusoma no magambo ari ahangaha, duhereye ku ijambo rya mbere kugeza ku ijambo rya nyuma. Mbahaye amasegonda 15 yo gusoma no magambo, muyasomera abo muri kumwe. Yego, twasomye no magambo. Twese twabonye yuko ijambo rya mbere ari umuntu, ijambo rya kabiri bikaba abana, ijambo rya gatatu rikaba umuvumu, ijambo rya kane ni imirima, ijambo rya gatanu ni iriba, ijambo rya gatandatu ni amasaka, ijambo rya karindwi ni ikigori, ijambo rya munani ni ibibindi, ijambo rya cyenda ni inka, ijambo rya 10 ni inkweto. Twiha amashyi menshi cyane, twese twabikoze neza. Aha, ninde watubwira ibigaragara muri aya magambo? Aya magambo yanditswe n'amabara abiri atandukanye. Ninde watubwira amabara yanditse ano magambo? Aha, twese turabibona ko ano magambo yanditswe n'ibara ry'umutuku n'iry'umukara. Ego, mwiha amashyi mwabivumbuye. Aha, tukimara kubona ko ano magambo yanditswe n'ibara ry'umutuku n'iry'umukara, turabona neza yuko hari amabara y'umukara agiye arimo hagati muri aya magambo. Twese turayareba ngaya ahangaha. Tugiye kuririmba akaririmbo gatoya kari muri aya magambo yo mu ibara ry'umukara. Turi kumwe? Muba mu mirima kibinini. Tugarukira ahangaha, dusubiremo. Muba mu mirima kibinini. Okay, byiza cyane. Noneho mugiye kwisubirishamo mwenyine. 1 2 3. Byiza cyane, mwabikoze, mwabisubiyemo neza, nimwiha amashyi. Aha, ninde watubwira ubwoko bw'aya magambo ari mu ibara ry'umukara? Ninde? Mubaza abo muri kumwe, hanyuma mutubwire ubwoko bw'aya magambo ari mu ibara ry'umukara. Twese turabibona yuko aya magambo ari mu ibara ry'umukara ari iki? Ari inteko z'amazina mu Kinyarwanda. Byiza cyane, ni inteko z'iki? Inteko z'amazina. Aha, inteko z'amazina mu busanzwe ari 16, tukongeraho 3 z'indangahantu, ariko uno munsi twabanje kwiga inteko 10 z'amazina, nizo turi buhereho. Ubutaha tuzakomeza n'izindi nteko z'amazina. Tugiye gusubiramo noneho izi nteko z'amazina. Muba mu mirima kibinini. Byiza cyane, twese twabishoboye, twabonye ko izo ari inteko z'amazina. Ubu tugiye gukomeza dufata n'umukoro wa none. Umukoro w'uno munsi tugiye kureba aho inteko ya mbere murayibona ko ari mu itandukanye na mu yo mu nteko ya gatatu y'amazina. Ni ukuvuga ngo wowe n'uwo mwicaranye mugiye gushaka igisubizo kiri cy'aya magambo. Ese inteko ya mbere ariyo mu
itandukaniye he n'inteko ya gatatu nayo ariyo mu? Mahaye akanya ngo namwe mubashe gusubiza kino kibazo. Ndakeka iki kibazo mwarangije kugisubiza, abo mwicaranye babasobanuriye neza yuko aho inteko ya mbere mu itandukanye n'inteko ya gatatu mu, ari uko mu nteko ya mbere mu ikoreshwa ku bantu gusa, inteko mu ikoreshwa ku binyabuzima, naho inteko ya gatatu mu ikoreshwa ku bindi bintu bisigaye. Urugero, dushobora kuvuga ku nteko ya mbere umwana, umuntu n'ibindi, naho ku nteko ya gatatu dushobora kuvuga umuvumu, tukavuga umukara n'ibindi. Urumva rero ko twese tumaze kumenya itandukaniro ry'inteko z'amazina, iya mbere n'iya gatatu. Ubwo nta wabishidikanyaho, twese twamenye itandukaniro. Noneho ngiye kubaha umukoro tuzaheraho utaha. Mwese uko muri mugiye kunshakira izindi ngero zigaragaramo inteko z'amazina, uhereye kuri ino nteko ya 4 ukamanura ukageza ku nteko ya 10. Uzajya utanga ijambo rigaragara rindi ritari muri aya magambo twavuze, utanga irindi jambo rimwe rimwe kuri buri nteko. Reka dufate urugero kuri iyi nteko ya 2. Twavuze abana, ushobora no kuvuga abami. Ubwo namwe mugiye kunshakira irindi jambo kuri buri nteko y'izina, muragenda mushakaho ijambo rimwe rimwe, ubutaha muzarimbwira. Twiha amashyi, twabikoze neza, murakoze naho ubutaha, twibuka kwirinda coronavirus aho turi bose.